Banje kubaha ikaze mwebwe mutegurwa kudukurikirana hano kwa Mr Karimagezi TV Rwanda, aho tunonosora amakuru y'ibyamamare hirya no hino ku isi. Ngiye kuvuga kuri uyu muntu mubona kuri screen yanyu, uwo mubona icogere mu nkuba. Uyu ni umusore wayogoje ku isi mu gukina, mu gusetsa abantu. Umubonye wavuga ni umwana w'imyaka 12, ariko igitangaje afite imyaka 25 z'amavuko kabisa. Uyu musore ni umusore ukiri muto wakoze ibintu bigiye bitangaje kabisa. Ku myaka afite nawe amukekera ibintu yakoze, ariko abamubona umwana. Uyu musore nimba mutari mubizi, ni umusore mukuru ukuze, afite imyaka 25, akaba akina kwa Uncle Sam, ndetse akaba akora ibitangazo bigenda bitandukanye kabisa. Uyu musore icyo wamumenyaho, video ya mbere yakoze yarebwe n'abantu 5 gusa, ariko ibyo ntibyamuca intege, arakomeza arakora. Kanya tuvugana, uyu musore ni umwe mu ba content creator bakomeye cyane mu gihugu cya Kenya ndetse no muri Afurika yose. Uyu musore ikintu wamumenyaho, wamubona mu ba mbere mu bakinyi bakomeye kuri TikTok ndetse no ku zindi mbuga zigiye zitandukanye, harimo YouTube, Instagram. TikTok akaba amajije kuzuza aba followers miliyoni 12, ndetse like akaba afite miliyoni 28. Uyu musore ni umusore ukorana umwete, ufite imbaraga zo gukora, afite umurava. Uyu musore yatangiye bamuseka bamubwirana ahantu azagera, ariko aka kanya hagaze neza. N'umwe muri Kenya ufite amafaranga menshi cyane, ndetse ari mu ba mbere bahagaze neza ku rubuga rwa TikTok, ndetse n'umwe kuri TikTok uhembwa amafaranga menshi muri Afurika. Ikintu wamumenya kuri YouTube, ni umuntu ukora cyane, ndetse ashimwa n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda. Afiteho abafana benshi kabisa, ndetse nawe nimba uri umufana we ntugende utakoze subscribe kugira ngo ibiganiro tugenda dukora n'ibigenda bigucika kabisa. Uyu musore ikindi kandi ni umwe mu bantu bihirinze cyane, bagakorana imbaraga, ndetse ikintu nakubwira cyo, nimba nawe uri gukora ntuzacika intege, yuko ikintu nakubwira ni uguhozaho. Ndetse uyu musore kabisa ntuze gucikwa na video zigiye zitandukanye ngiye namakorera ku byamamare mu gihe bitandukanye. Icyo nagusaba ni ugukanda subscribe, like, share, comment, ubundi ibintu bikagenda neza. Ukeneye kwamamaza, nimero ni 07 35 35 91. Ibikorwa byacu bikuzamurira neza gatanu ko kandi ukeneye kwamamaza, twamamariza kuri TikTok, YouTube, ndetse Instagram, ndetse hose tugenda tubigucirishaho. Nimero nizo ngizo, ni 07 35 35 91. Ubundi ibikorwa byawe bikazamuka neza. Ntugende udakoze subscribe, like, share, comment kugira ngo ibintu bigende neza gatanu ko kandi. Ndetse nawe twabanye muri video mbanje kugushimira, ntugende udakoze like ndetse na subscribe kugira ngo dukomeze tubane muri video zigiye zitandukanye kabisa, gatanu kuri gatanu kabisa. Umuhungu wanyu Karimagezi ndi kubarabura mabwire ukuntu ibintu byifashe 5 ku 5.